Paykamullayki constitucional willakuykunaman hampuykamuy. Ñuqamkani Iris Cárdenas, wasiymanta pacha napaykamuykichik. Kuskamanta riqsipaykusun Tribunal Constitucionalpi aswanraq riqsipana willakuykunata. Qallariykusun. Saludpi llamkapakuqkuna utkayllaman nombrasqa kanankupaq leytam inconstitucional niramunku. Cajamarca municipalidadkunapi rimanakuy mana tupachisqanku competencial mañakuytam Tribunal Constitucional allinparamun. Tribunal Constitucionalpa iskay kaq wasin ukupim audienciata internetninta ruwarunku. Tribunal Constitucional umalliqmi niramun fiscalkuna hatipasqa kanankupaq violasqa warmakunapa denuncianta mana puridichiptinku. Saludpi llamkapakuqkuna utkayllaman nombrakunankupaq leytam magistradokuna inconstitucional minispa niramunku pleno ukupi huñuykanakuspanku. Kay willakuypi aswanraq riqsipaykusun. Tribunal Constitucional magistradokunam chullan maquilla inconstitucional minispa niramunku kimsa chunka hukniyuq waranja kimsa chunka iskunnintin leyta. Saludpi llamkapakuqkuna utkayllaman nombrakunankupaq hinaspapas técnicokuna, auxiliarkuna, administrativo hina llamkaqkuna, haykaqkamapas llamkayninpi hipanankupaq, ama pipas kuyuchinanpaq, mana llallinakuspallanku allin llamkayta aypanankupaq. Pleno ukupim niramunku, chayna kamachikuykuna kaptinqa constituciontas usuchinkuman. Peru suyu kamachikpa llamkayninkunaman chapukuchkankuman. Pachak chunka pusaqniyuq artículo chunka hanchisniyuq inciso nisqapi ñawinchakusqanman hina. Congresistakuna ruwayninqa manapunim estadopa hullhinta llamkachinapaqchu. Hanchis chunka isqunniyuq articulopim chaynata nimuchkan. Hinaspapas equilibrio presupuestal nisqata usuchisqanrayku. Artículo hanchis chunka pusaqniyuq kamachisqanman hina. Kay sentenciawanmi Tribunal Constitucional kaqllamanta yuyarirachimun congresistakunaqa manam estadopa hullhintaqa llamkachinkumanchu, nitaq manuyachinmanpaschu. Congreso leyta paqarichiptinqa Economía Finanzas Ministeriuwanmi rimanakunankuraq. Ejecutivo hinallataq Congreso sapakamapa atiyninwan llamkanankupaq yanapakunanku. Magistradokunam inconstitucional minirunku iskay waranja iskay chunka watapi chunka hukniyuq yupaychasqa expedientita. Chaywanmi Ejecutivo mañakurqa kimsa chunka hukniyuq waranja kimsa chunka isqunniyuq leypa contrampi. Kaymantam rimariykurqa Vicepresidente Augusto Ferrero Costa. Tribunal Constitucionalmi competencial mañakuyta hatiparhamun Cajamarca suyupi provincial municipalidad distrital municipalidadwan rimanakuyta mana tupachisqankurayku. Hawaykusun. San Miguel Provincia Municipalidadmi competencial demandata churarurqa El Prado Distrito Municipalidad pa Contrampi. Cajamarca suyupi chaytam Tribunal Constitucional chaskirun. Ari nirun Distrito Municipalidad Provincia Municipalidad pa Allpampi obrakunata ruwachisqankurayku. Iskay waranja chunka pusaqniyuq watapi huk yupaychasqa expedientepim nimuchkanku Provincia Municipalidad obrakunata ruwachinanpaq kay llaqtakunapi. Quinden Bajo, Lamaspampa, Artesa, Monte Alegre, Mutish, Quinden Alto, Rodeo Pampa, Miraflores, El Milagro, Las Pencas, hinallataq El Molino llaqtakunapi. Chay llamkaykunawan runakuna yanapachikusqa kasqanrayku. Chayraykum San Miguel Provincial Municipalidad kay llamkaykunata watantinpi llamkachinanpaq yapayta atinhaku. Economía hinallataq Finanzas Ministerio hullhijusqanwan. Chaymi obrakunata ruwachinan hinaspapas hatipanan rimarisqanchik llaqtakunapi. Mayumanta llaqta amachanapaq pirqakunata, potable yaku aysanakunata, bañokuna ruwachiyta, hanra yakukuna chuyanchachiyta, hinallataq yachay wasikuna ruwachiyta, llaqtapaq ñanninkuna ruwachiytawan. Tribunal Constitucionalpa iskay yupaychasqa wasin ukupim magistradokuna audienciata internet nintakama hispirqachimunku llaqta runakunapas hawaykunankupaq. Kay willakuypi riqsiykusun ima mañakuykunatacha hatiparamuraku.
Iskaykaj yupaychasqa wasin ukupim Tribunal Constitucional Internet nintakama audienciata ruwarachin. Chaypim votanallapaq ñasajiramunku iskay chunka tawayuq constitucional mañakuykunata. Achka llaqtakunamanta chayarachimunku. Iskun horas kimsa chunka minutusniyuq achikyaytam hallarirun abogadokunapa rimarisqanwan, tumpasqakunapa hinallataq tumpachikusqakunapa abogadonkunawan. Rimarisqankuta uyariykuspankum iskaykaj yupaychasqa wasi ukupi sajirunku chunka iskayniyuq amparo mañakuykunata, iskun habeas data mañakuykunata, hinallataq kimsa cumplimiento mañakuykunata, Waura, Junín, Lambayeque, La Libertad, hinallataq Lima llaqtakunamantam aparachimunku. Audienciapim huñuranakurqaku Augusto Ferrero Costa, iskaykaj yupaychasqa wasi ukupa umalliqnin, chaymantapas magistrado Ernesto Blume Fortini, hinallataq José Luis Ardón de Taboada, magistrado Paz. Tribunal Constitucional pa umalliqninmi fiscalkunata nirun, archivasqanku denunciakunata, violacionwan warmakuna usuchisqankuta kaqllamanta hatipanankupaq. Chayna kaptinmi Amazonas llaqtakunapi fiscalkuna llamkaykuchkankuña kayna sasachakuykunata warma usuchisqakunata hatipamunankupaq. Hawaykusun. Tribunal Constitucional pa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez mañasqanpa hipantam Ministerio Público Fiscalkunata hatipachinqa. Violación manta tumpasqa yachachiqkunapa denuncianta takiarachisqankurayku Condorcanqui provinciapi. Kay denunciakunamantam riqsirachimunku Amazonas suyupa Educación umalliqninkuna. Pichka punchawniyuq agosto killa Tribunal Constitucional audienciata ruwachisqan punchaw. Chay llaqtallapitaqmi Tribunal Constitucional yanaparqurqa iskay ñañakunata, Marleni hinallataq Elita Ciesa Fernández ñañakunata, yachay wasipi yachayninkunata tukupanankupaq. Chay hinallataqmi iskay waranja iskay chunkayuq watapi, waranja hanchispachak pusaq chunka iskayniyuq yupaychasqa oficio qillqawan, Amazonas Gobierno Regionalpi Director Roger Guevara Goñas qillqaramun llakikuyninta, yachachiqkuna violasqan warmakunapa denuncianta, fiscalkuna mana puririchiptinku. Fiscalía de la Nación wasipa umalliqnin Zoraida Ábalos Camarachimuña denuncia takiachik fiscalkunata proceso disciplinario nisqawan hatipanankupaq. Hina hawanmanpas warma usuchiqkunata hatipanankupaq. Fiscalkunapa llamkayninta matipaspanku. Chaywanmi maskachkanku Ministerio Público wasipa llamkaynin chuyanchasqa kananta. Kaykamallam chayaykamuni Constitucional willakuykunawan. Ñañakuna turikuna Tribunal Constitucional pasutinpiya aylluykichik ukupi ancha kusirikuy, ancha kuyanakuy lumparimuchun. Kay Navidad punchawkunapi hawkalla kapunkichik. Tupanakamaña.